mu papa Kennedy Ejapon wasa aka ne ho ebiemu efa ensensem a ekoso wo yemanga na mu na ebeka ya papa Kennedy Ejapon asin Central MP no wakasa mu efa MPP ono anu bejoko a wo no onpenimfo nduma ye di ahye wonsa won eniso no wakoso abbo won echi na ye ene ensem ababeto mepono so ene se ye papa Kennedy Ejapon ese eye asofofo binum avao se enye adia omu ebeboti ediama ye vice president Baumia enya dia omu ebeboti ediama no they are really against him na ni cheche mu no o kire mu se o join group bi atesa asofofo dodo na ewo mu na enkomodidie mu na asofofo no ka sai Baumia oye Muslim tenya dia omu ebeto aba ediama no de biara the eba 2024 year won beto against no na se pastor onu be koso onu be ba be president de ebi ensida ewo Ghana ha no se na adofo mo show ase Ghana asofo mpenimfo no bi no epeso mo di entity ye anase empapai mu ede ba ye man Ghana mu efise ye papa Kennedy Ejapon de ni so no oyobi a obo ha no mo bo ha ase sika no fe no odunu ba bia on ko faako anase onkama enipa baako na waba be kiremu ama yehunu se na asofofo no mu bi edi ahye wontinum no na eye asempa unu se asofofo epeso mo di empape mo na so mo di wo bi edi si ye man Ghana mo ana se ne da omu yenim so mo ye the mouthpiece of God omo nyame enam won so ekasa edi kire ba ye man Ghana na omu na esa eye against ekoma Muslim for be say papa Baumia oye Muslim ni na omu eko against no onsu se edi wonchi ebi ebeba ye man Ghana mo ana yesre papa no masofo no Ghana dodo na no eluki up to mu na se mu ginem ekasa enya dia mo beto aba edi ama ye papa Baumia 2024 na eya dia enche ye kra ebise ye nyina no yesum nyankopon baako emom so mu no enya me no mu frɛ no eye Mohammed na yeso ye nya me ye frɛ Yesu Kristo enso ni nyina mu no eye nyame baako efise so Muslims for read Quran Bible Quran di mu no kra na ekire omu se so mo nti bibiase a wo mo fa Bible no wo read sire be ya entiase be de ebebe na je so kan nyina boma eye nyame baako na ye nyina ye de yesum enti enye ni kwaso se o ebeka se ai o ntuma ye papa Baumia se ye ebeka ya eye enfie bibia ejemu akasakasa by Christopher ni Muslim for entempa enya semkuma esase free tamale na Nyankopon amema enka edi wanji anase enka edi tribalism eba ye my Ghana mo enso se Nyankopon ewo my Ghana mo a onye Nyankopon oye wanji na wotete ni pantemti no oboa ye ema ye san eye enkabomu se ya ye sabe kai be ye papa owusu bempa ekokasa bitia eye chief imam efa ni wo nkra no krampo no she senior Muslim for esi ema wo mu ni so ekoko atake na sorry bubu na sorry dan ni eniema nyame endi no mu akofia akasa brana ko wo wanka no so no wo eje ni kra efri ni sama anase akoye police case enti no say Muslim for wa ha na Christopher wa no enya ade a echa ye ya sofu no ma tese wo edi epose etu wontirim no enya de pa wo anya de kra sisia aseme papa Kennedy Ejapon edi aba betu je se ya nye bibi amfa ho a ebenam so edi etirim ka bi edi ahye eye nuanu Muslim for tirim se ai se na Christ ye pray ho Christopher nya no ye pe won asem na adwumboni bi ewo ye tirim efa won nto won so ebefa won so be do befa won agene edi ekun etia Christopher ai you can say eba ni sa ye nyina ye oma ba ko se da mi ka se ye praye wi ba ko a ebu ubuma ebuba ukabo mu a na se wubu a ye de embu Ghana de ye nkabo mu mai emfa hu ni tribe bia nipa no ewo wo na wafa se wo be ye Kristo ni aro bi so sa na gin se mesum esum a eye Muslim a mi hunu emfunso bia ewo ho se wo se asofu binim egina mu edika sa ensem we enye ade a echa ye kwa ewo ye mai mu ye de ye
sakasaka ye da ye de anije ene odoso ene ye de eye de enam na mo asofo ya mo ko je binum ko gina asori dem preach odo edi ekire ye Bible kwako mu no asiye se odo ene wie bibia odo ewie peye na mo ada mo preach edi ekire mo sorry emma se wo se mu di odo etina mo nte udu nya ya akaka na udu nya kunta kwakra na eni ni emmom se na be ya edi asomdwe be ba se mo akasa na mo ko preach wa sorry dem mo san ebinum san working against papa ba omi a na che se mo ya ma Christopher anase Muslim fo ni bi aye de edi mu eya obi efise se dan mu gina asori dem na se mu preach di chiro odo a adenti na sa odo na mu de na mu set it as good example ma wona won fa Yesu Kristo na se wona wo wi ase no so ebedam so ahye musu ene mu ban abo mo so mafanya akopon so mo kra ene o magye nkwa na mo na mo benam so akase no mo so na mo sa working against say nipa no oye Muslim de eya adia enye nipa se ekoso ewo ye man Ghana mu kra identity ye eni papa mu se na bi kaka no ebeba ye man Ghana mu afa ebeda ni war se de ye man Nigeria wo Nigeria ma bi sa esie ma ni beda ni ntokwa gidigidi moja ehie boye ye man Ghana de ye mpebi ewo ye man so ebise asumje ene da ye de ye pre ema ye man Ghana ye mpe tisintam bia se ne obewu na Muslim ya kwakotwisi kan na so ni Kristo ni ko de bi ye odo ene titi man ye papa Osajefo Dr. Kwame Nkrumah odo ene titi o man Ghana na so odo ene di fa independence man wan ka se Muslim fo se mo ye man Ghana mu ntiro mu nkola mu gombo mu eja ewo kofufuro so se mu ye Muslim wan ka ne sa na mom no okan mo nyina ebom tribalism de eya dia se mo di ba o man mu a ha agini eyie ba edi empape mu edi bread ye man Ghana mu enti mesre asofo no bi na mo ye papa Kennedy Japan ni platforms and so group wo mu no ensem na mo keka no mo nchi enfan sign na ya dia emwa ye man Ghana mu na adofo asema ye papa Kennedy Japan di ababetu de se asofo no mu bi no working against ye papa Bawumia ka se 2024 de nya dia won ebeto abadia manu de brother se o meye president na eye no kwan so se wo se Christopher na so asofo mu a people look up to you mu be kasa ensem se ana na mi so be so cha waje efa ene ensem yi unti be so se ko YouTube channel na ko subscribe edifa ko too much GH comment section also cha waje efa ene ensem yi mu fro se ko follow wo Facebook Instagram and Twitter na mi di ene ensem yi aba makono so no bidin edi afia enstroma eda se na e be san issue